الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo ha jaman na to ini. Waktu long ta parsukuan sin guru na to mulia. Amin dimihil kato pagpatumtum sarta pengajian insyaallah waktu ini yari kato taniyo in President long tasin Abdiya Foundation sarta demikian Vice President sin Nidaul Islam Foundation na manjari di na ako magpalukay itokbal ko in guru na to kalasahan wayron na rukayong dengkan Sheikh Abdul Wahid Ikram fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وخشية يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mga katautay manghuran kiaulungan kita niyusin Allah subhanahu wa ta'ala amuin katautay manghuran namo di magbati laul yari masi-masi imaalop kamo hasupaya muso sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala arom ini biya na sin kabiyak sahan sin kita niyo katan amuin mapaaw na to in pagpuso na isab sin ilmu sarta umalop na isab sin deng mga dulang amu sa dulang hikakansog sin iman biidnillahi azza wa jal. Ang mga pilay adlaw limabayaon mataod mga wakto way kami nakatibaw marikanyo pasal sing kahalan pagkasabuhan kita ha mga pagtulakan insyaallah bang man inyadto gantian kita sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw waktu iban bang man paluhayon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ikatan uno-uno. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam yari kita niyo bihaon hawakto amo inlando in kahalubiluhan sinhula Pilipinas bukod na halubilo karna sin naawon imbuno sa biya na sin pagkabiyak sa hansing kamo banghabulan biha ini iman sin susungon bulan na mundo matong yan hiluhalain hula Pilipinas pasal sin pagkuros mas nila yan in pagkaradyaan ini di ta sila mablim sabab amo ini pamando sin agaman nila amo ini in Hindu sin kaparian nila in pag Christmas in pag Happy New Year nila. So magaway makasusa aon mga sahapan si mga muslimin yan sila timaru limamud hapakaradyaan kakahinang amon piadya to si mga sila kurustiyan. Natumtumon na to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila nasa intikang nila nakakaon papakaradyaan ini pagkakahinang ini ando aon pa wakto tinggalan mo inhinang ini. Bangkaw nalawong karna sing kaawam mo tumtum ay hinang
amo insinguran mo ha mga Kristiyan nag-Christmas ka o iban sin nag-New Year, tumtumain yan hinang pangkal sa laggo liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ininitiyag naan ko, apakaradyaan ini, haymumungan ini sabab amoy ninji majatuwihaon. Bukunhat di hawla Pilipinas, hakaiwanan binaywayan si mga Muslimin, yan sila naikag sin pagyanon amuin pagtaon nag-Christmas sila simingod sila kakahinang sin bukon agama Islam. Nabang natuhaton yung pagyanon Christmas yan, ini bilang ini pang mudji nila, pang lagbuin nila. Ahambuok, manusya kilal nila Tuhan. Amo na yung pagtaon nila ay Jesus. Na mabaya kay nambok Muslim, lagbuon niya, inhambok ta o kilal si mga Kristiyan hinang Tuhan. Bangkaw lima mo nag-Christmas, biya da kaw sing imyan, in Jesus, Tuhan at tawakan anak sin Tuhan. Sabab amo yan in itikad nila. Tiap-tiap kaw antag 5 sin December, ay tikad nila roon piyak anak ni Jesus. Ay tikad nila, huwat malengkan inya tuway kamatunan. Inya tuway rong kasamunalan. Na mahitain Muslim lumamod, hahinang inyaon sa laggo kakupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun limbangan mo in Allah, imyan kaw in Allah ta'ala aun anak. Imahasot si Allah halam sing Quran nag-iyan. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, sipat ing kahalan si mga sila, amun namong sinimumungan biha ini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum shay'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, an da'aw lir-rahmani walada. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Yanin pamong si mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala ring mga Kristiyan iban hisiyo-siyo nadya imiya kada pamaham nila. Unin nagi wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Namong mga sila way nag-iiman pa Allah, mga sila Kristiyan intuhan Rahman aun anak. Intuhan Rahman Allah aun anak. In pag Christmas, bang muliyag go in 25, sin December, biya da kaw sin imyan in Tuhan Rahman aun anak. Yan to din kahawpuan. Yan to din kahawpuan. Na, pagkakaw mamong in Tuhan Rahman aun anak, unin jumat to. Uno magrida ba in Tuhan? Siyog patan kato sin Allah. Laqad ji'tum shay'an idda. Hanahinang niyo yan. Hahimumungan niyo yan. Nakahinang na kamo. Nakahimumungan na kamo sinhimumungan para kalain laggo lando in pangkal pa Allah. Lando in pangkal sinhimumungan yan. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Sampay in langit. In langit. Sabab sinhimumungan yan. Suong na mahulog. Na jugjug in dunya. Hangkan na ayaw kaw maino-ino, mayta magparatong in Allah subhanahu wa ta'ala bala. Mayta in Allah ta'ala magparatong bala iwan sin adab. Sabab sin humumungan si manusia, sabab sin pagpupur si manusia. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard. Sampai ingin lupaan magkabuka-buka, magkasipak-sipak sabab sa himumungan niya. Wa takhirrul jibalu hadda, ing kabudburan magkalawlubok. Uno rin sabab. In agisin Allah, an da'aw lirrahmani walada, sabab sin namong imanu sa intuhan Rahman aun anak. Maray mamarahin na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat yadto, hikapukaw sing pangatayan sing tiap-tiap Muslim na ngakuin Allah Ta'ala Tuhan tunggal. Ayaw mo lupasin waktu mo, ayaw mo lupasin alta mo, ayaw lupasin iman mo himinang kaw sing kakahinang ini, karna inyan kakupur mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihay ni, sumud kita niyo pamaudo,
tagnaan ko ding hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ka riwayat ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, law sin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, khamsun bi khamsin ma naqada qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Siyabot sin Abdullah ibn Abbas, jumatuha umat Islam, kahalan pakaradyaan mamaya di mamaya ng umat Islam jumato. Ang pakaradyaan ini, mahinang sabab hikalunggo hikahina ha mga umat muslimin. Bang ini jumato in 5 parakala ini amun siyabot sin Abdullah ibn Abbas. Tartanto, jumato raisa hindi kabayaan si mga sila muslimin. In hadith ini, amun biasa na to hayin doon, insyaallah malilay tara. Biya ko singki kita bihaw na sahapan si mga muslimin jimato. Biya ko singki kita bihaw in hadith ini amun ang jimato bihaon, yan hakauman si mga sila muslimin. Law na ma naqada qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Wayroon ding ha mga kauman, dialwan nila imparjanjian nila, haantara nila iwan sin Allah. Wayroon ding ha mga kauman na maluwa sila sin parjanjian nila, haantara nila iwan sin Allah. Uning parjanjian, mag-ibadat, mag-tawhid, tumunay sin pardaakan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na harubaing riwayat, law na walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Ito harubaing riwayat. 5 pakaradyaan. Bang jumat wa umat Islam, lando makabuwa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harubaing riwayat, wayroon deng ha mga kauman na maluwa sin parjanjian nila iwan sin Allah, iwan parjanjian nila iwan sin Rasul, unin jumato. Sahingga in Allah Ta'ala lunggoon sila, amo na imparatungan sila ato manglunggo kanila deng harukaing deng kanila. Bukon Muslim, bukon tumpukan Muslim sa deng ha mga tumpukan duwaing mawaya kumut ko ta umat Islam. Uno rin sabab, wama zalamahumullah, wayroon ummat Islam liawan sin Allah, wayroon Nabi sallallahu alaihi wasallam minig deng hadunya, wayroon Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpasada ummat Islam, hawak tuin Nabi timay ko deng hadunya, ingkatan kalagihan patarrangon piatarrang sin Nabi, ingkatan kalagihan ipasawa piasawa sin Nabi. Hambuk nin pakaradyaan ini, warning ha ummat Islam, bang jumatuin ini kahina in umuin jumat ha ummat Islam. Wayroon deng ha mga manusia na maluwa sila sin parjanjian nila iwan sin Allah, iwan parjanjian nila iwan sin Rasulullah, sahingga in Allah magparatong manusia amunin manglunggo ikanila. Atud kaw sin sahapan sin mga muslimin, atud kaw sin kahalan sin umat Islam, pakain kauman umat Islam in nalulunggo. Sabab sin paglayo nila haluwid sin Allah, sabab sin paglayo nila deng hapardakan sin Allah. Sambahayang hadya, sa lagbo pardaakan sin Allah. 1.6 billion Muslim hadunya, pila rin Muslim nagsambahayan. Main kanin pa karadyaan ini, amun para karadyaan sambahayang, amun na ini in pardo, wayroon to jiyari sin Allah Ta'ala tinggalan misan nauno kahalan. Tumtumaniw, in sambahayang wayroon jiyari sin Allah Ta'ala tinggalan, sahingga ini ikaw ang panapas, bang kahalang pasayo. Ang pagpuas sa bulan Ramadan, aun waktu dihilan kau sin Allah Ta'ala, waktu menjadi kau tinggal. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayamin ukhar. Bang inti aw na si mano siya pagtulak-tulakan at tawakan na sakit, menjadi kau rik mamuasa. Main kanigyan pardo. In zakat, hambuk damikyan deng ha mga pardo, jiyari ra isab sin Allah harway ha mga kahalan, wayron ko kiyawajiman. Misan ko mataod alta, bang in alta mo wayron pamiyabot hang katahon ron, kay murid ako kawajiban. Hati ni aun waktu maig, matinggal in kawajiban. In paghaji, wajib.
sa bangway roon gaos mo. Imbaba isa pantun way mahram, in ayong usog, way alta, di na ko kawajiban, may kaninyon wajib sin Allah. Ada pun isang bahayang, hauno-uno ka kahalan, hauno-uno ka wakto. Minsan ka nasasakit, bang murit ka kausan timindog naglilingkod, bang murit ka kausan naglilingkod nagkukulang, hauno-uno kahalan, suway mo ito na isang bahayang. Sa makasusa, in Muslim bihaon mang mukadton pabay tuan kani ka magsambahayang kita, mangirog pa kayo. Aun waktu mang mukuon, biya na sin pag-agi ko nakauna. Assalamualaikum tuan. Gumawa isab kay mo ring halawang, kublaan sing tawag mo. Waalaikumsalam, oy tuan, may tayad to. Ang makita. Nakariwa ka mo magsambahayang kita niyo. Aw, panghati tayo ni para kala malagyo tiyag kari ang mukha ko. Para kala sambahayang mo kung para kala malagyo kanila. Uno ri juma to impakaradyaan ni bang tabok tuon ning parsugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala rikado. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam kita anyo ba ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda man salla salat al-fajr fahuwa fi dhimmatillah. Hisiyo-siyo in si mambahayang sambahayang fajar in siya halawm parihala na sin Allah. Di na kita kalagyan lumagpamanik di malagun himutang tarik ilok tamang kita maba mahinang tao kubulan. Magikaw pa tuan? Amo na. Di na kau kalagyan lumagpa-ilmo. Higandot mo mariat tawakan habay-habay higandot mo pabaran mo. Akad ko rin na makawibod. Hambuok kadya pakaradyan hitunay mo parjanjian mo iban sin Allah. Salatul fajri, sambahayang fajar siyang bahayang mo. Halaw likusan, halaw parihala na kau sin Allah. Bukun sa ninjimanji kato isusyo. Manusia, Rasul, la yantiqu anil hawa. Di magbibis sa inyo ding hawa napsu niya. Buat malaing ka ninyo ang wahi rin nga Allah. Na, bang mabugto, bang mabaluwa in parjanji ang sinipon iban sin Allah, inhambuok para tungon sin Allah, uno? Lunggoon kita niyo, magparatungin Allah manusia, tumpukan din ang mga satrok malunggay umat Muslim. 5 para kala, bang mahinang si Muslim, in result niya 5. Inhikarwa, laong na, وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْفَقْرُ. Ikarwa pakaradya. Wayroon, in manusya, sa hingga in manusya, bangin sila ng hukum na. Hawukun na piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang bukid to sa sabab. Ikarwa, bang imano siya, Muslim ng hukom na hamukon piya turun sin Allah. Sa hingga sumaplag na roon sa hapan nila in kamiskin. Ya Rab, in ummat Islam bukun crisis. In Muslim bukun miskin. Na miskin imano siya, sabab sinway iman. 5 ding haluwid sin Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Isyusyo in nagmabuka pa Allah, rihilan siya sin Allah Ta'ala, lawang din kasigpitan. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, rijikian pa siya sin Allah Ta'ala, hari niya maimangkan. Sa sabab sinwayroon nila na, kilal in kitab sin Allah. 5 na sila rin hukuman sin Allah. Way nila na piyang hukum, hagin hawaran nila, kauman nila, sahapan nila, pagparinta nila. In ununo na napaturon sin Allah. Nabangyan Juma to, laong sin Abdullah ibn Abbas, 5, in result niya 5. Inhikarwa, mamiskin iman siya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Asalin Allah Ta'ala ramik yan nagbabayta halaw sin Quran. Darab Allah mathalan. In Allah Ta'ala nagdihil upamahan. Dimihil in Allah Ta'ala upamahan halaw sin Quran. Qaryatan, kauman. Tumpukan, kauman.
Unin dihil sin Allah, kauman, karya, hula. Ingkiaunan sin kauman, kanat amina. Way hiluhala. Way huno. Wayron pag-igil, way pagjangki. Imanon siya manaw. Hakauman, wayron kabukaan niya. Mutmain na. Halong tumanin na yung taon niya, hula. Ya'tiha rizkuha ragadan. Min kulli makan, dumating yung riziki, maun pagkauman niya, dengan unong kauman. Dayahan ni man siya. Wayron kabukaan kamiskin si mano siya. Mataw riziki dengan Allah. Sa unin sarap. Fakafarat bi an'umillah. Nagkupur sila nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko kita-kitaon mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan ini magbalik damad to papagtinggal hapardaakan sin Allah. Hangkan na bang kau mamassa uno isab insabab hikaraog hikakusog sin ummat Islam ar-ruju'u ila Allah. Suwayra sila magbalik madto pa Allah subhanahu wa ta'ala, gumayunggong magbalik sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk buno na aun ha antara si Muslim sin sahabat iban sin mga Persian hajaman na kauna. Habuno Hakadisiyah. Buno Hakadisiyah. Inakura Sa'ad bin Abi Waqqas. Hambuk gakandilan general sin sahaba. Timulak yung mga sahaba rin hawla Makkah madto pahula Qadisiyah muna yung Iraq bihaon. Sundal Hirustum. Hambuk kaya kilahan na kaunad tumalaggo kaya bubukaan sin Rome. Sa natanak in pamarinta in halaw lima sin mga sahaba. Kung konsumon man yung imbuno nag-aalok nindo atumpukan. Yaon ni mga sahabat, yaon ni mga ato nila naglibot in nakura nila. Sa'ad bin Abi Waqqas hawak to Rome. Libot ni mga sundalo yung mga sahabat. Nakalabay Sa'ad bin Abi Waqqas hambuok ding ha mga tent. Yaon ni mga sahabat paglabay Sa'ad bin Abi Waqqas nagsasambahayang tahajjud. Im mga sundalo niya mo nyon halaw sin tent yaon. Nagsasambahayang tahajjud na waktu rum. Makusugin parsubatan fa Allah. Nakalabay Sa'ad bin Abi Waqqas kaya rumukan na hambuk kampo ini atau kanabok plato nagtatahajjud pa Allah. Kaingatan niyo unin kaya yan ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Laong na min huna ya'tin nasro. Min huna ya'tin nasro. Dahil hasabab sinhinang nila ini, diha ini rumatong indaukan sin Islam. Allahu Akbar. Tahajjud. Parsumpatan pa Allah. Doon haon dumatong impardaukan sin Islam. Magbalik kita pa Allah. Di kita lumayo pa Allah. Fafirru ila Allah. Balik ka mumadto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaya yan, ni Sa'ad, dahil hahinang nila ini, di ini rumatong indaukan. Min huna yakin nasr. Limibot na isabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa marra biqawmin niyam. Nakalaway na isabi Sa'ad bin Abi Waqqas, hambok din ha mga tent. Mga sundalo niya, im mga tao nato, hawak to Rome, im mga tao nato, laong na wamin huna ya'til hazimah, ta'til hazimah. Dahil nga hinang inilaw na, dumatong isab laong na in, hati na in, maraogin Muslim. Hazimah. Kita nyo, biyutang sin Sa'ad bin Abi Waqqas umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyutangan kita upamaan sa lingkat-lingkat. Indaraugan bang kita madto na pa Allah. Dua sin hambuk tao manjari walis katun sa Allah ta'ala. Ini nikatan, mabaya ko'y paabot kaniyo
hati niya in pagbalik, in pagpakusog parsugpatan pa Allah amo nin daungan, in paglayo na to ding ha Allah amo ini in hikahina ha mga sila muslimin. Ang kanay modo na to, may tahimin na yung mga muslimin. May tahimin na yung mga muslim. In hikarwa sabab, kuno in muslim di na sila manghukom sin piyaturon sin Allah, doon haon dumatong in kamiskin hamano siya. Inikato, laong nawala zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Ikato, wayroon si maplag inhinang maasihat hakauman sa hingga sumaplag doon kanila ikamatay. Haruwayng riwayat, sumaplag in sakit, sumaplag in virus, sumaplag in azab para tungon sin Allah mapatay man siya. Ini karon maasihat, sumaplag in zina, sumaplag in kakahinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In result, dumatong in kamatay hamano siya. Ang kanaong mga tao na kauna, misan sila malaas na makusog pa yung baran nila. Ini nasabot, sinhambok alim hawak to nagsyarah sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, ihfazillah yahfaz. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Laong sin Rasulullah kan Abdullah ibn Abbas waktu siya bata-bata pa, ya kau bata-bata parihalain Tuhan, parihalaun niya kau. Ya kau bata-bata parihalain Tuhan, parihalaun niya kau. Parihalain syara' sin Allah, parihalaun niya kau. Sampai imian inhambok tao ini. Hawak tuman siya malaas, iya subo siya. Laong na, bihaon malaas na kumita makusog pa imbaran na. Wayroon kau sakit, bukun kau mahina. Laong na hadhihi al-a'dha hafidnaha fi as-sighari 'anil ma'asi fahafidhaha Allah lana fil kibar. Sabab laong na inggin lawasan na mo ini, hakasiwi-siwi na mo, piyarihala na mo day nga hinang maasihat. Hatin hakalungbo-lungbo ba ko na mo, hakabagong bata na mo, wayroon na mo kaya pag maasihat, piyarihala na mo. Day nga sabab yan laong na paglago na mo, piyarihala da isab ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah imiyan, bang mo piyarihala in Allah parihalaon niya. Nabang dumat tunin hinang maasihat. Hakauman, in result, tumaod na yung matay, tumaod na yung sakit, tumaod na yung kahalan. Hawla Pilipinas sadya. Bang mubasahon, in report hatungon sin age. Tiap-tiap adlaw, nabasa ko sing kaano adlaw yawn, tiap-tiap adlaw, awd unum tao, kudanan sin sakit na sabot. Tiap-tiap adlaw. Dito hawla na nila. Sabab hadya sin sakit age. Bihawon hawla Afrika. Iwan na sing kaywanan hula. Simaplag yung pagtahon Ebola, virus. Lawi na upat ngay umano sa imyatay. Sampay hula katan bihawon dunya na alarma sin sakit sin virus. Unin sabab. Inian bala azab biaratong sin Allah sabab sin hinang maasihat si maplag akaw. Si maplag in bar, si maplag in pag-inom alak, si maplag in paghinang maasihat. Nas'alullah as-salam. Na tumaod na yung sakit, inmano siya mapatay. Ito yung hikato. In hikaupat, wala taffaful mikyala illa muni'u an-nabata wa ukhidu bis-sinin. Bagimano siya, nag-akal na sila pagtimbang. Hati ni hatabo, hapag-usahan.
Bang imano siya, nag-akal na sila pagtimbang. Sahingga in Allahu Ta'ala, pagangan na rin kanila in katumbutumbuhan. Unin sa nga. Unin jumato, kamiskin. Gutom. Wa ukhidu bisinin, magutom ni mano siya. Wayroon kita nuliawan sin Allah. Sababin ini katan hinang dosa ri kabayan sin Allah, lumanggal hasyara sin Allah. Nabang imano siya law na mag-akal na sila pagtimbang, na inyad tuhad to in katumbo-tumbuhan di na paturuon sin Allah. Harukayong riwayat di na sila paulanon sin Allah. Inyad to isa bang sila na magang sin zakat. Bang bukon sadya sabab sin mga binatang di na paturunon sin Allah subhanahu wa ta'ala inulan. Yato pagtimbang wailun lil mutaffifin law sin Allah. Kajuja na anha mga sila amuin mag-aakal na pagtimbang. Habukas, haununong kahalan. Sababing pagdahang inisyara. Biyutangan si Allah subhanahu wa ta'ala sara. Hasaman ni Umar ibn al-Khattab, nag-declare siya kauman. Hakatan piyamarinta niya, la yabi' fi suqina illa faqih. Wayroon man jari rumagang hatamo na mo, sahingga suway siya maingat syara. Yan yung Islam. Ingkatan kalalakihan si Muslim biyutang na sin Allah. Ingkatan kalalakihan biyutangan na sin Rasulullah sara. Dahil habay, pakuwa, pakauman, pakatan, aw nabiyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yabi' fi suqina illa faqih. Wayroon man jari rumagang hatamo na mo sahingga maingat siya sara. Bukun siya maksud amon faqih, maingat to siya alim. Sa bangman kaingatan hindi akang niya. Sabab diaon hapagdangang hatabo inhinang amuin kaya bubong siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang ini jumatulaw na amuin pagtimbang in iyan imano siya mag-akal na pagtimbang bukun hat in dumatong in kangian ha mga tao yato katahan mahadya na malapay Muslim. Hangkan nasuwere sabi ni pagtulong tawangan di magpasadi Muslim kitaod nila hatihon nila. Hangkan na bangaon tabo bangaon pamarinta sin Islam, aw niyang pagtahon nila rijalul hisba. Mga mano siya, usog, hababaan sin parinta, sila ini magkita sin tabo. Mag-check sin timbangan. Ini timbangan mo, correct da? In ista mo ukira, bang ista, imbukas mo ukira, impagdagang mo, mayroon na ng overprice. Sabkalagihan niya to. Sababin result niya in Allah Ta'ala dugalan mamiskin ni manu siya maauning gutom. Naam. Wa ukhidu bis sinin. Law na wala muni'u inhi kalima. Wala muni'u az-zakata aw mana'u az-zakata illa hubisa anhum al-matar. Inhi kalima. Wayroon day sa imano siya na magangin na sila sin pagzakat. Sahingga in Allahu Ta'ala di na isab magpaturon madto kanila uno. In Allahu Ta'ala di magpaturon madto kanila ulan. Di magpaturon in Allah subhanahu wa ta'ala madto kanila ulan. Inyat tukatan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. 5 pakaradyaan jumajat hasahapan sin mga sila muslimin. Bangin pakaradyaan yan jumato. In 5 pakaradyaan para tunganda isab kita sin Allah Ta'ala 5 ipamausala. Na ayaw kita nyo mainyo, ni mayta kita nyo himina. Mayta in Muslim na lawa. Mayta in Muslim na lunggo. Bukon yan sabab sinwayrong gao si Muslim. Sa inyan punishment din nga Allah mari pa mga sila Muslim. Punishment yan sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa mga Muslimin. Kalagihan ng mga Muslimin magbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan ng mga Muslimin kitaon nila unin na hinang nila dosa. Mag-check sila sing ginhawaran nila. Diha ini pagkatariyungog ng 5 pakaradyaan kain.
Muna-muna. Pamaluwa sin janji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to sabab kahina sin Allah. Ini karwa. Biya na sindi manghukum mga muslimin sin piatron sin Allah. Nakitaon ta isab kuno biya diin kita kumusog. Biya di muslim makaon tayo wali. Imuna-muna long si mga ulama hasupaya in muslim maid deng hakalungguan laong na al-imanu sadiq wal amalu salih. Ano rin sa mga? Iman mattan wal amalu salih man pag-amal salih. Magpakusog sin iman. Manuntot ilmu. Mag-check sin kakahinam. Ipaakad ta kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul. Sebab in amal salih, di kanganan amal salih sa hinggarwaro, doon indo pagkaradyaan. Al-ikhlas, pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, inhikarwa, al-mutaba'a, makad, habiti ka nakakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin pag-amal salih, sin manu si eman sin pag-iman, dumatong in daraukan din Allah subhanahu wa ta'ala, kumusog in mga sila muslimin. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Kita ni. Sebab simpag amal salih dan simpag iman matan fa Allah. Janjian kita sin Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Janjian sin Allah Ta'ala imbar iman din kanyo. Wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard. Tartanto in sila magkhalifa riyakin lupa. Sila in kumusog. Sila ay magkhalifa. La yastakhlifannahum fil ard. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon nila na kontrolin hula Arab sa hingga in sahaba suway nila hinang iya ganing kabayaan sila. Hawak to pabak pinakam Islam matim mga sahabat, ya Rasulullah ala tastansir lana. Ya Rasulullah ri pakakaw mga yung partabangan din Allah. Qala innakum qaumun musta'jilun. Law sin Rasulullah budal to ning kamu yan mga kauman maus. In solution iman. Humati sin ilmu, humati sin syara, humati sin pag-iman. Chiko nin akida. Kita unin pag-tawhid, biya din yung pagkilal mo pa Allah. Sabab, hasabab di ha ini hakakahinang inirumat ng impartulungan siya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Pila hadyan tumpukan tiyo-tiyo, nang daw katumpukan mataw. Sabab sin iman. Sabab sin iman sadiq mattan fa Allah. Nalaong sin Allah la yastakhlifannahum fil ard. Tartanto sila ini magkontrol sin hula. Sila ini mamarinta. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim bi'asin kapag khalifa sin mga tao na kauna rin. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Iban tartanto gantian in kabuka jimajatu yaw nasahapan nila sing kahanong. Yung mo kay Muslim bihaw. Doon nagkabuka, hawain niya matakaw. Mabuka siya. Hauno kahalan. Uno ragbos buka. Bangin Muslim, nagbalik pa Allah. Gantian dayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabukayan kahanong pa Allah. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Puasing kabuka nila, gantian sin Allah ta'ala kahanong. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Iban tartan tutuod,
patattapon, pangguton kanila inaka manila, amuin kiarida na kanila sin Allah. Saon syarat biyutang sin Allah kay napusan ayat. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Sa ingkahalan nila, laong na nag-iiman sila marikako, wayroon sila nagsisirik. Biyutang syarat. Biyutang syarat. Mattanim pag-iman, way nagsisirik. Wayroon pagsakuto. Diha ini, diya sin sa kaula-ula biyay taan da isab ka sin Allah, in mga kakahinang ini, hikahina da isab si Muslim. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mag-check kita nyo sing kakahinang na to. Dumatong indaraukan, dahil hatiap-tiap ang kataoreng kato. Dumatong in kakusog si Muslim, dahil hatiap-tiap si Muslim. Harwaan mo yan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatahadjud mo yan, manjari pindahon sin Allah ta'ala yung kahalan si Muslim, dahil nga kahalam yung mantupang kasasaat, dumayaw. In secret darun haon mga kiaulungan sin Allah, bang in Muslim nagbalik na di mayaw in pag-akida nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Aparman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa ataw zakata wa amaru bil ma'ruf wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus salata wa ataw zakata wa ati'ur rasula. Nagkamaling pagsulat niya. Wa aqimus salata wa ataw zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Allahu a'lam, mga mukay ning correction ayat. Ala kulli hal, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, parakbusun si manu si empagyanon al amalus salih. Kuno ro magbusin amalus salih. Muna laong na yatamathalu fi hadha al-iman ibadatullah, ibadatan khalisatan laysa fihi shay. Dumagbus in amalus salih, iban sin iman matta, amo na laong na yung pag-ibadat pa Allah Ta'ala, sin pag-ibadat ikhlas. Tubos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa, wa ikamus sala, hitunay sa bayang, hitinog yung sa bayang. Wa ita'uz zaka, hitunay yung zakat. Wa ta'atul rasul, fi kulli ma amara bih. Iman pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hauno-uno na in daakan sin Allah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kato, dumagbos yung pag-ianon al-amalus salih, law na at-tawakkul ala Allah wal-i'timadu alayh, pagtawakkul fa Allah, iban pangamdos mattan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan dumagbos yung pag-ianon iman, iban sing iman sadik at wakan amalus salih, law na as-sabr was-sabat, amon yung pagsabar, iban pagpatattap diha ka mga Islam. Kalagyan yung kasabar. Dumatong in waktu, dumatong in zaman, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Muslim, in nanggagayong kung haagama, kalqabid ala jamra. In taon nanggagayong kung haagama, kalqabid ala jamra. Biya siya singkimukum kumbakakay. Landuin hunit, landuin sigpit, gayong bungan min syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi lumaha zaman susungon. Zaman susungon, maray zaman na tubihaw na rin. Yan din fitna, yan din makahaylan, yan din makaikag, yan din kaawa masahapan si mga sila muslimin. Bangkaw ng gayong mong haagama mo, landuin sigpit. Hanggang nakalagyan ng kasabar, iwan, gawgot, haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga mga hikahaon si Mano siya, si Muslim, dahil nga kahina. I'dadul udda. Hati niya mag-prepare yung Muslim. Haununo kahalan. Tumali yung Muslim. Dahil naman haiman. Mag-iskul yung Muslim. Mangadji yung Muslim. Sabab wayron liangan in umapas ka hadun niya, hika-support mo akam. Bang kakausan si Muslim, mahinang si alim, mahinang pa siya doktor, mahinang pa siya engineer, hinanga. Sabab kalagyan ka sin Islam. Doon kayo mo kumusog in Islam. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa. In pagtaka madyari diha ka ma Islam, magtali. Umapas ka sa technology. Abihaon ini. Kita in internet ini. Bang hadya in naka-discover sa internet ini Muslim, nahipo na siya sin pahala. Ingkataan dun niya bihaon, yaon na internet. Nasabab sin internet, pilahad yan nag-Muslim. Pilahad yan si maplag ilmo. Nakalagyan ng mga biyay ni kahalan, in Muslim suway sila rin maliit. Lawiluwaing guro. Tagapanghati sila. Hauno-uno mo tajaddid, amun bago dumatong hadun niya. Sabi niya, to parte to sin pagtakama. Al-mu'minul qawi khairun min al-mu'min al-da'if. Khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Mu'min makusog, labiyad to kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makusog yung iman niya. Makusog yung barang niya. Makusog yung pamikil niya. Makusog yung pangadji niya. Ining kamayaan, sinakam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hatag na pa nag-establish. Hawla ka Madina. Law niya mok sahabat, pangadji ilaw na imbis sa law na sin Yahud. Di nila kahatin imbis sa sin Yahud. Ibriya. Pangadji ilaw na imbis sa sin Yahud. Kaya nga dyan sinamok sahabat, siyam adlaw ra. Maingat pinamok sahabat nga mga Yahud. So we had to indagbos yung Islam. Di man dyan Islam magpalit. Al-Islam ya'lu wala yu'la alay. In Islam, tumayong babaw. Di man dyan katayong babawan. Sa yung problem in Muslim pihaon kaya tayong babawan. Nalit kita nung kahalan. Nalit kita nung kahalan. Bang kakausan si Muslim, apas ka hadun niya. Bang manin niya ni ka-serve. Ikahinang, ika-serve, ikapag-service sin akama mo. Ikakusog sin iman mo. Hangkan nawayron liangan kumakauno ng course. Bang man, di ka makasiha din kabayaan sin akama mo Islam. I'dadul udda. Pagtakama. Inyad tuliya, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan. Hasupaya mahaw ni Muslim din kakahina. As-thiqatu billah. Was-thiqatu biwa'dih. Amuin panggawgot mo pa Allah. Kalakihan. Iban panggawgot mo, hapartabangan, iban janji sin Allah. Di man dyan mag-lose hope yung Muslim. Di man dyan Muslim mawala na pag-asa sa masimbasa niya. Kita may Muslim pagkain na jawla nalulunggo sa panton. Kita may Muslim pagkain hula na hadya sila na hadya natutuho may mutang tana. Long may Muslim inuway natod kapos pa iddahan. Ay kung mag-lose hope. At tawakan long may Muslim himutang tanaga si mga hula sina Palestine. Nalulunggo sila. Dumatong din waktu, makahaon na sila. Bang sila magbalik, hakabayaan sin Allah. Isyo'y makatali. Puasing kasyaman tahon, kaya pamarintahan in Baitul Maqdis sa zaman na kauna. Sa Hambuk Taura, Salahuddin al-Ayyubi, hawak to timindog, hambuk na Muslim. Nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, posing kasyaman taon na liberatin Baitul Maqdis.
Atawa kan Masjidul Aqsa. Bima ni Muslim di man jadi maglushop. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ha Allah Ta'ala yang kataas. Iman pa rasul ni iman pa mga mu'minin. Hibutang mo, hapikilan mo, hibutang mo, jantong mo, baitaan mo, imbaran mo, in pangamdos mo pa Allah iman parjanjian sa Allah. Inyat to mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makawa kita rin kakahina. Maig kita rin kakalunggo. May tay Muslim na hina, sabab sinlimayo sila rin haraakan sa Allah. Magbalik kita mari, humati sinakam. Magbalik kita mari, tumunay simpardakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Insa bahayang ayaw na to puhaon. Impanuntot ilmo ayaw na to puhaon. Impagtulong tabang antara sin kita nyo ayaw na to puhaon. Impagkasilas si Muslim antara sin sila ayaw nila puhaon. Impagtali biya din ni Muslim makauntayo ayaw na to pasaran. Kalarihan na to yad to. Lawi luwa magpakusog kita na sin pagpangadyo. Inhinang di kabayaan sin Allah Ta'ala suwi na to tinggalan. At tawakan hinang, amo ini kapag pulak ka na si Muslim, suwi na to tinggalan. At tawakan hinang, hikarugtol na to isab. Hari kabayan, sin pamarintan, sin hula na to. Tinggalan na to. Sebab malaggo, inhinang ialok sin kita. Tuntut ilmu, himinang sindaakan sin Allah. Tumunay sindaakan sin Allah. Magtaubat pa Allah. Subay iniin pag-anad-anaran na to mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Balik kamu pa Allah. Pakusugan niyo. In parsugpatan niyo pa Allah. Kung ano yan kumusog, suway ka humati sin syara sin Allah. Sumati ka sin ilmu sin Allah. Sebab biadiin mo mala sa in Allah, bang mo siya rin kakilahan. Biadiin mo siya kakilahan, suway mo hatihon, labay rin nga ilmu. Hangkan na yung mga ulama, sila inlawi mala sa pa Allah. Sebab yung mga ulama, sila inlawi nakakilal pa Allah. Man kana billahi akhwab, a'raf kana billahi akhwab. Bang ikiaunan niya, isyusu in labi naka kilal pa Allah, siya yadto in labi in kabuwa niya pa. Sabab kaya kilahan niya. Amo ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhibutang na to, habigi jantong na to. Mataod na mga nasihat, tungod sing kahalan nini, sa subay na to iniwa buhon. Labi luwa di haud hazaman, di na sinagi ko kain na habulan, amunin Muslim na ikag. Sing katahinang, simbukun kama Islam. Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Hazwa al-quzzati bil-quzza. Long sinabi. Hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Tartanto, sabda sin Nabi, upihan niyo. In sunnat sintao, nakauna rin kaniyo. Jakahay din hadis. Hadis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam jumato. Tartanto, upihan niyo in sunnat sintao, nakauna rin kaniyo. Hadzwal qudzati bil qudza. In pag-upi niyo, biya simpagsibo, simbulbul, simbawang pana. Sawab imbawang pana, bang imbulbul niya bukun sibo, di lumupat marawri, bukun matudyo. Nasuwayad to sibo. Dahil hinang si Muslim, umat si Nabi, si mingod sila umo piha mga umat na kauna, uno-uno yung kakahinang, siya pantun si Nabi, biya simbawang bulbul, simbawang pana.
bihaon, jimato. Bangin tausad lupan mag-imo. In anak si Muslim nag-amo. Bangin tausad lupan nagsiksi. In anak si Muslim nagsiksi. Imibog na kita ha mga tao yan. Way na kita imibog ha kamata. Sa di tanan kapag inu-inu, asal diya baitaan kita si Rasul. Singuran tuod sin ummat Islam. Hatta idha dakhalu juhra rabbin, ladakhaltumu. Misan pa mang inkiaunan si mga tao yan. Amon singuran niyo yan. Sumud mon palungag ibid, surun niyo ra. Hati nabi hadto indagbo sim pag-upi. Mag-idol na kita mga tao yan. Di talaga kakilahan yung mga mapatut takilahon biya si mga sahaba. Sa kakilahan ta, hindi LeBron James, hindi Kobe Bryant, mga artista. Sa di ta kakilahan hindi Abu Bakar Siddiq. Di ta kakilahan yung mga leader amon nagliberate sin hula. Di ta kakilahan ni sinagdasin Islam maripahula ta. Di ta kakilahan ni simbakas naghula di hula maktan. Subhanallah, bilang makakuha ako rin ang maudo. Sin mga tung kapituruang kapitubiyaw dito wakas hasibo. Nag-ukab dakwa sinti. Nara ko nag-alop sampay na bisita ko. In Apo Hilapu-Lapu. Tribu Hilapu-Lapu. Na yung mga inirita na ni kayo nga taning kisay ni. Tribu Apo Hilapu-Lapu, subhanallah, indagbos. Iwan sin panindog. Laong si makakita kataan, iwan mismo siya nagbayta kako. Amo na to indagbos Hilapu-Lapu bang kita mag-base sa history. Mga may buhok. Kaya nga tanong bang uling jimat to, nag-Muslim. Iwan sin tribu niya. Sampay nagpatindog masjid. Ini-message pa mga Muslimin. Balik Islam. Nagpatindog masjid isa-isa. Bihaon in tao ini kikilal si hamaknan Sultan Ibrahim ingani. In family niya katan nag-Muslim. Yan hamaktan. Kaingatan nyo bang unin sabab may ta siya nag-Muslim? Timarang kaniya. In apo niya yadto, hikap pito na siya generation sin Lapu-Lapu family. In apo niya yadto Hilapu-Lapu, bihaon na find out niya in yadto Muslim ta usog. Hangkan na bihaon in kabaan niya makakadto kaniya ta usog. In maktan iwan sin Cebu kaniya. Lumay ta. Tuan bihaon yun siya piaglalaban niya yan ha. Supreme Court. Yaon kanin titulo sinhula. In maktan in Cebu. Bihaon naka-liberate na siya. Tawagan naka-kawa na siya. Labi upat nga kato siktar. Hamaktan kaya balik na kayo. Biutang dito. In hula yan. Hula si Muslim. Sabab si apo nila ito. Na mataod na rin ang mga family niya. Sampay nagikako lang na Sheikh, bang mo ako lang nagkatabangan, ingkatahan sin hula barangay hababaan ko ini, patindukan ko lang na masjid. Bihaon lang naon na bihaon kawantag walo barangay. Bang mo ako katabangan, pi kaulupa. Mabaya ko idunit. Sampay kaya tawa pa ako lang, kung mga magpatindog kay Morida Wasinter, Iban Masjid. Makadunit ko lang ko kakulo pa. Long na, mga pilay kabaan mo. Long ko kumpas mo mga 2 ibo square meter. Kaya tawa. Square meter lang yung kabaan mo. Pi, nakulong na tudlo kaurunahan. 2 hektar, 2 hektar, bihaw, niril ko kayo mo. Sampay imian siya bihaw, mang siya rumaong. Hapag hukom niya, bihaw, natawagan, hapaglaban niya, sinhak niya, kapatut niya,
Insyaallah, yung mga gaysaan, yung masingkuan yung kamayaran siya, patinukan ko lang ni Mactan Central Mosque di Hawla, Pilipinas, pinakamalaki mosque. So, imaksud ko yung mga history, singkahalang ininalawa na sa hapanta. Di tanay niya kad pagkaingatan. In kaya ibukanta, in hikuan niya tubiha ini, in artista na ini nagtiyaon, in artista ini nagbukit, in artista ini nagtumari. Na yan, sabab himin ay Muslim. Tumtumon na to, in ista, mabuhi siya, lumasig siya, kumusog siya ron halaw sa tuwid. In binatang, kumusog siya, bang siya makakaunsagbo. In manok-manok, dito siya ibuloy, bulamupad. Yan yung kakusog niya. In Muslim, in hikakusog niya ron na akaman niya. Na kuno in Muslim limayo ding hakama, patay. Diya dasin ista bang siya mig. Ding hatubig ang mundo ning kabuhi niya, matay siya. Na bang in Muslim mig ding hakama niya, patay siya. Amuyad timpiyagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadkuru rabbahu walladhi la yadkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Insa pantun sin tao nagtutumtum pa Allah, iban sin wayron nagtutumtum pa Allah, di sin sa pantun buhi iban sin patay. Matay niman si manusia, matay gantong si manusia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukun karon na pagtumtum pa Allah, pagjikir pa Allah, humanong ipangatayan si manusia. Ingkatanyan magbalik kita niyo pa. Magbalik kita niyo pa syarap. Nalaw si Nabi, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, insinguran niyo taon na kaunarin kanyo, misan sumod palawm sin lungag sin ibid, akaran niyo ra. Kalo man ya Rasul, manhum ya Rasulullah. Law si mga sahabat, isiyo sila tulaw na ya Rasulullah. Kali al-Yahudun Nasara. Haro kayong riwayat, hal humul Yahud wan Nasara ya Rasulullah? Unulong ni mga tao singuran niya, tamunan Yahudi man si Nasrani. Insambong si Nabi, faman. Isiyo palaw namang bukod sila. Hajimato, in kahalan ini, hangkan na in Muslim, may ta kita himina. Iwan pasingkaywanan na hinang, sabab sin paglayo taring Allah subhanahu wa ta'ala. Matan niya mga kiaulungan sin Allah ta'ala, himumungan mahaba. Sumakawa, di da kami makapahaba tuon. Pasal sin, yari, aw pa mga katawtay manghuran. Akid ko ini, na muray mga inhimumungan nito, kalo-kaluraman, awon makasil niyo pangadyan na sa maniyo tiyo. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau araw ayong waktu, bangkitan niyo dihilan pasan Allah ta'ala, kusog, iwan sing kaya, makapagkita-kita, pagkita niyo balik. Itukbal ko kaniyo, salam kasila sa sing kami. Pagkataan, hindi magbati laol, amuin, daw simba sa Tagalog, simusubaybay, kato, iwan sin, nagtatabarro, sin wakto nila, iwan na sin uno-uno kahalan, kaya tukbal niyo maripanidaol Islam, iwan na sin dakwa na mukatan, Allah Ta'ala na imengat, amuin, tumumbas kaniyo, dahon ko yung mga katotay manguran, kaya na sin ungod ko ito akmar, iwan sin, tayo mangod ito ambik, murah-murahan bangman mapagbarakatun sa Allah Ta'ala itukbal ta ka mga presidensi ni Dawal Islam di anak kanapatuloy sa Kadya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pengajian pampatumtum kadot taniugatan amoy jimaja to halaw man sin kita niyo karena sin kelupahan na sin manusia in parsabawan angkan siya panjarisan Allah subhanahu wa ta'ala amin subay siya ri mutas dahin ha amin nagpapanjari kanya karena doon siya kumakusog doon siya
muhong sing katantan kakukunahan niya halaw man sin kabuhi niya ri hadunya sampay muy siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay in pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato amuin bangkit mabaya sinamuin di in Allah subhanahu wa ta'ala mamuta si kato aununo pakaradyaan agon-agon misan hindi na kita makakaos mga tabang kanya dumatong din tatawangan niya nagbaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo ta'arrab ila Allah firraha ya'rif ka bisyiddah. Ingatain Tuhan mo nagpapanjari kay mo hawak to kaw mahayang bang dumatong kay mo yung kasigpitan misang kaw di makasaot mga tabang kanya rumatong din tatapangan niya kay mo amod to in sa lingkat-lingkat launta buhyon na to magbalik in panumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sing kabtangan si mga kaibanan magpatumtum kato taniyo jaddidu imanakum bila ilaha illallah baguhan niyo in pag-iman niyo patuhan Rabbul Alamin. Amin ayaw niyo butasi impanumtum harap kaniya. Amin parjanjian niyo sinwayrun pagtag-ipunan niyo kayong malayang kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyad to mga katotay manguran na hampit ko rin ha amin pangadyan na doon. Amura-murahan ingka mo damikyan nakahampit day sabi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Iban masi-masi kami insya Allah bang yari naman di rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasay kabuhi na amoy ni maksud na mo in kataan makahampit sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam dua maun kaniyo kataan mga katotay manghuran yari halaw man sinula na to hauno na kamo nakaputang in kami magpasampay sin ka sila sa maun kaniyo katantan labi-labi na tuod in mga sila amoy in wala nagbati laol laungta mabaya manugpati sin pakaradyaan ini karna yung pakaradyaan ini simusugpat tatuhan Rabbul Alamin karna wayroon magwa din diha lokal ini buat malengkan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamiat sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoyad to imbi mga piaga ini sasawan na mo ini bukon day sab kasasawan sa sumakawa bukon ini panasaw kakataan imaksud hasupaya di makabutas in pangadnal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amo ting kamaksuran so salam dua kaniw katantan yari halaw man sinula na to mabot na pakapupuan madto palupaso patawi-tawi mari pabasilan sababi mga silayan naga ini imorol sin programa na to insyaallah na damikyan pakahula-ulaan hula ini masuk marikato biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei in sila yari si musugpat kato tanyo madto na pa mga hula malayo lang ta hula Arab hula Islam masyaallah ito yung katawtay manguran na to biya mga masi-masi ini daran na hadya pagkarungan sing kita mamayta bihan lang niya alhamdulillah ini patuan in kami masyaallah nakakakawa kami biyan nakahampit kami si mga ini katahinang sing kamulong niya iban kiya tawang kamo si mga pakaradyaan pagpasampay sin akama in ini programa sin kamulong ko programa sin kita niyo katan insyaallah na mura-murahan mga katawtay manguran salam doa kaniyo aun pa wala masabot di wala biya mga di siya magkabutas dahil mga pakaradyaan daran na hadya magkari amoy hambok tayo manghudlong taring ha si Tangkay ini retired mastal daran hadya magkari bihan ando misan na kumanbiya mga limo-limo bihan on magkara marikato masyaallah ito biyan na salam doa kay mo yan siya naghula doon ha ini kuan ini ha ini San Jose kuan yon ha ini kalupang ringan niya yari San Jose ini amin labayan magtupa kuan nga San Jose harap pa Boulevard yun doon ha labayan niya yun
Ah, ha? Ito hotel yung Oo, namin ito na salam doa kay mo, ma'am. Murah-murahan pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala imbiya mga hinang singkitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na hibalik ko pa uro na to mulia na microphone amin maghatam sin pangadyan na to dumyan mang hindua apatuhan rakul alamin kalu-kalu insyaallah ta'ala amin dia daot na to rida sin Allah subhanahu wa ta'ala makawa na to insyaallah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Magsukol paituan ang mga himumungan mo sarta magsukol dahil sa mga kaya na sinabi mo kain na kakasita amuin ti magsumo tumayma sin ilmo pagbusog sin mga katawtay mamuran kauruhan dahil diha studio sin Nidaul Islam Foundation sarta damik yan magsarang sukol kami pagkatan di na sinagi di nakahalaw sin hula na to iwan na pa guwa sin hula na to amuin yan sila simisib kato iwan di sila magbati laol tumayma sinahil mo iban ang mga sila amuin damik yan di sa magbati laol timog ko auno-uno na rakos pagtuko bangman income mo parihalaon na sa Allah subhanahu wa ta'ala iban hari pa ako makapamait mabaya ko sa buto ng kahalan si katawtay manghuran among dawat ha Manila patuan. Alhamdulillah. Yan ha Manila aon markaz tarunhan mga kiulungan sin Allah. Alhamdulillah in markaz mga 7 pa 8 bulan na bihaon na teng adlaw pa adlaw alhamdulillah kita ta magsusong paunahan. Dengan sabab yan, malaking pagsarang syukur na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taupik niya sin hidayat niya. Amuin, tiya kausan, sin kita niyo katan, iwan sin katawtay, manghuran labi luba, amun yaon, himula Manila, makamanghuran kakuruhan, imalok, maray manghangko sila yaon, nag-umban-umban, karena sadya si magpasaplag sa Islam. Sin mga duwatong maro ang kapituhati ko ihawon mga kuy na lupa nagpaaw sila patuan symposium doon na San Andres Bukid imatinhati ko mga dua patong gatos pamaupat nga gatos tao in mga tong gatos nagdura liab tikindila nila nagsyahadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mga tong gatos tao mas babae usog babae nagsyahadat sila ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naiban sin agad adlaw-adlaw aw nasadya sumud paaka ma Islam. May mga kamanghuran yun maglimot sa Manila dito Rojas Boulevard katuon nilang kabayan tukbalan sin kakitab-kitaban. Alhamdulillah sampayin mga nag-Muslim aon day sa mga mutabaan nila aon unutay ni pag follow up nila sampay sa mga pilay adlaw yaon diyan nila mga nag-iktikap yung mga bago tayo mahunta ng Muslim para sabay mag-follow up. So alhamdulillah bihaon in Markaz Mahabba yan mga magsusong paunahan insyaallah tabang kamuro amang man hinangon sa Allah Ta'ala sabab ikasahaya sa mula Manila insyaallah iban isiyusi makakadto tibaw kamo yan dain markaz taha San Andres Bukid ang Buksya building insyaallah alhamdulillah nakatanin building patasid to insukay tabihaw katlong ngay wapatwat alhamdulillah ayan mga kamanghuran mga sinupis ni hababa
Nayat timbiya mga maba, kipawat kanyo, magsarang sukul pakatan, damikyan mga kakasinamo, addiya, foundation, kaguruhan na mo, amang di magbati ilaw umalop, hamang kamuriran, nasalam do aray sab kanyo, bangman kita niyo piyarihala da, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Maray di na ako magpahaba, dito na sadya mga salam kasila sa pakatan. Insyaallah tawfikan pagkita na sin Allah ta'ala. Maray mas tayo maindo ang mga fatwa. Di. Tayo ka ako. Ikaw. Narumo kita niyo Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha al-ijtima'a ijtima'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna hadina mahdiyina ghayra dhalina wa la mudillina. سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Assalamu وبركاته.